Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakong amperin lingdo kepada kawai na pedeng ki menteri haka sorkar jela, kamsha syu ki pulit ki baju senran yaka, bakin penpa sairan habaya sya surok bandej ki program bapher namar kam kwa ban pendom ki patba. Habayakran ba unong san hima kakong amperin kalayathu baka shimpor hadu 8% minit ban poi shamau yong japung ban pli ka surok namar ka haban upline bar ki patba lada deheng kali. Kalayathu baka ni jingbom tre ban ai sairan kalayat mental shita yo namar kam kwa ban pendom ki patba namar ki benyau ki nomi khmat ban ai sairan habak ya be ka kam jong ki patba hi. Mentala bro stayo. Ndu baja to kan ja. Iki brio kamdan jingchai eh. Baki patba ki benyau kum to tingang ong ya ki pilot jonga. Piwa ya pen pa syu ngin yang bet hakalan. Yang banyak kalan ta. Nawai shawai slam. Tapi slam ne yang aku mi. Last slam ar pungsan. Tekan nam jek ana mi pi ginong tre nong sakri sarkar. Ki lada pidon tang ru pungut ki MLA. Pia benyau no lada ki be na kawai ke jaka shakoi ke jaka. Kapor kabak kendet dengan ong syukum. Very good. Naya wat syu kita kiban be ya kakam. Isa siya ya le syukum. Tama pi marway na baro minister ki habya klam sairan ta. Nga kwa la di. Namar baki benyau gibriu ti. Aba pia benyau pia complain ito no problem. Let you. I'll take my time going from here to there. Ngam dan personally ngam yo again. Kam gen yang akan detru. Kado nong ya ki babon balak padeken. Kam lele ngalabun sni matang. Lajan si banai ngam juput pa bangai ibu kajing ya bisbi ke balak palat. Kajing keren banying nong ya lam tekan mentoyu ben pendomi ki bri.